Oh iya, udah masawa, mada bagi lambat sekali. Kita tahu ki, paling luar wiba aja dah. Malah aku keluar melolo dah Ben. Selalu lagi, membeli pacaran dia pasti. Ngerotang dari serai. Cedeng gendeng kagak Ben, sampai Ben terah. Kok tak bisa ano rin ki. Apole sahwa ka jadi. Cedeng gendeng Ben. Aja besi, orang mau ke besi teke. Jadi nara lagi. Ebre iya, ebre iya. Buka kiri gendeng. Halo sayang. Apa? Boneka? Tenanglah, laku dah lagi nah. Berempat. Sengapa? The Bear. Oh, serajerwa. Oke lah, tenang jangan. Tawa. Ini ya. Dia malah cari. Oh, Mending kok nak. Apa? iya ya. Kenapa kau? Lu perhatian kade yang juga datang bareng yang. Biasa terbang di anjang. Bener Jan Bendi, kakek guru acara melon. Oh, tengah tege ngain. Abu, kayak di mana dia omong dah ya? Pegena mana benta? Apa iya? Jangan kau pagilan nunggu Bendi asan-rasan kakek. Pegena mana omong kakek? Coba terpak muni tolo. Apa iya? Kakek mentak percaya jadi colon cetak. Mak deh bendi. Jangan apa sih ni seketebu. Mak telesan rasa ngaji. Kita tahu sila Bendi. Mau tak ada rumah saya bendi. Iya kakek guru laku pacaran melolo. Tengok tengah, tak tege serai. Coba laki bendi. Dua laki. Coba di sana. Saya seketebu je. Kau cek sana deh iya. Gila, coba lagi. Taruh kau jam. Jalan. Ya ojan. Jangan mes ngareng orang. Ben, Hai. berdesain pesen dari sawah. Apa nya? Coba pesi gede, butuh dasan rasan ngerti. Kok keng beni main ke besen lagi. Dengar ke imbalan sekancaan. Ya tahu Ben, pas ngomong dari sawah. Ya mau nengkor ya, perasaan Ben. Perasaan derem lagi. Ya tak terima mau nengkor Ben. Iya lagi. Kebalaki ya. Wong kita akan jabi kok. Comong dah ya. Oh iya, boleh ada kok. Ya. Cek budak. Mau ngomong cek serius. Assalamualaikum. Salam. Beda apa kurle? Maroben kok ngidi ngaki mak nas panas deh jero ben. Iya ya. Cahwaron di otang engko. Pas omong tak nyaman ibu di engko kan berengki. Terus perengki omong deh ya. Kaki bar aja. Iya berjanji tak berjanji ya. Cek selama bereng biko tak teman omong dah ya. Lah iya ben. Engko mesenga. Colo moro nangkep omong. Takut timbul fitnah. Mau tak tahu dia orang TV. Iya ya. Soalnya omong dah ocan ya kok ngare ya. Iya lah, lawanan. Darah mah bendera. Sila kaki pimpin dia kanjaan. Dia ngomong dah ya. Kia mau terima boleh bendi. Jangan kau ngocap. Dua lelaki. Ya berjero tengah. Betul tahu pun kakek tak dulu nyerah.
Takut sampai ngasih. Ngasih derem lagi. Maju bila boy biko. Sahwar ya. Kita coba dah. Lebur macam deh. Oh, tadi deh iya. Tuh. Mana tajam dah. Beda apa gini? Mak lu keburu deh ya. Anu, sawah ngusuh ki guru, nentang jaru kaki. Abis kena mana ngomong kaki. Iya Ben, cintan sawah ke kita aku Andri ya. Jangan ambit mancing ngeneng. Salah utang deh serahin. Kingo cata kok. Duh celaka. Tadi om kong sedih ya. Ya. Kena mati ongkur ya. Bur maksudnya jong. Kaki omong mah ben serembet. Mata dia ong naung sekali. Kaki gini ya. Aku mau malas metun nah. Engkau tak kira tak maju tang jom. Oh benih kang emang ke sini ya. Bukan pegel njak kocan kaki. Rasanya nyabut tak. Maju mancar kah. Oh iya maju. Ambo. Ambo, tata terus sakti. Kalah remate. Menang re yokom. Terus kau teman ngebela ke kile. Cara moro nangkep omong dari orang. Mun tak tahu di orang TV. Bisa wangan nenget ya. Engkau re pegel. Iya Jong. Engkau tahu masalah kaki bijong sahwari ya. Kaki bijong sahwari keroyat tuh. Frankie Ruah. Mudah pak omong saya itu nyelat doh ke kaki. Bijong sahwa. Dah, Pak mereka ngkor ya. Aduh. Ya mana yang kok sporen nepen. Monggo kun salah paham. Iya wah. Kau pada minta sebora. Tete mayu bersadar. Kaki bijong sahwari ya. Dah sebarengan pelamba. Berarti lain hari ya. Mau berdebat apa? Omong di orang langsung. Cek nanti omong di orang. Belum tentu omong di orang jadi bener. Iya deh ya. Kesoon nasihat ya. Sini lah Ben. Monggo masalah utang. 2 hari akhir ya ibu ajar mi kalau Sini lah wah. Tak usah. Kau ikhlas lah. Penting kau ambil kaki. Nggak tretan. Ada karena. lunas dong. Oke, Ron. Boleh. Ayo.